Really? Giselle? Let's talking about this, baby. Oh, Giselle, очень интересно, знаешь. Thank you, Giselle. Hope you like this cover. İşte çok aşık değildi. Diabo selam Mehri, Nuri selam, Durdif. Dok Mehri Dubai'ye gitmedi mi? Yok ata. Edil siz gelmeden ön. Şu tema vardı, birleştik. Şunun saçımı kendi ellerini çevirmiş. Şu arıca saçlı böyle batırın öyle. Hemşe yüzünü dursun. Amin. Ay Nuri çıkan pasiba. Leyla selam, govmun, gov Hudaya şükür. Кам салам, го меня Аделер Мухаммед Нур, го Худая шкур. Никогда не думала, что такая простая нежная Айгуль Бекмамед. Спасибо большое, да нет, всегда такая была. Мекан Гошили bize yanıcıklarından tüvelemi semire hepsinle. Oh, semiredim. Так, подождите, привет из Актау. Актау, салам алейкум. Azat Velgu, selam. Bega. O Bega Gomedilerin. Dur seni şu moderatör edeyim. Yetişemem katoya koydum. Turca'dan yalkım selam. Aleyküm selam. Yani hayfi yurttaşınız. Yani hayfi yurttaşınız. Kim? Kim nemem yurttaşım? Go, сильная сунат элемде, эхлей, бардат. Ой, блин, привет, рад тебя видеть, привет, Арслан Сельчук. Казахстан'dan salam, assalamu alaikum Kazakistan, Altımurad Bahcanov. Так, мы уже решен ахрен нехрен bilen. Todiyen, Merdan, estağfurullah. Yok, ayrışmadık. Entek ayrışmadık. Kudaya şükür. İyi uzağından ayrışmalı. Bağımı TikTok'ta bilem o. Sancar. Спасибо большое за птички. Kayyum. Şirali Baba Nazarov kapıta oğlum gülümüz için. Cevap veren de bana. User 97 48. Yine buraya da soramasan görmedim de. Uzat elini aydayda mehrişka Batırıf Emirhan'da uzat elini deyip dinle. Uzat elini söyle uzat. Sözleri gitti yaddan. Uzat elini söyle uzat. Way true. Ну, конечно, если только не перестанешь петь. Так, way true. Что ты там вначале спросил, что я этот... Hançık selam. Bu Türkmen kızların güzelliğinin sırrı ne acaba? Organik adam diyor. Ay acaba bizim sırrımız ne acaba? Bilmiyoruz ki. Çok teşekkür ederiz bu şeyiniz için. Çok şey oldum yani gerçekten. Giselle, thank you. Şu Türkmenistan halk artisti Sehet Mehmet Recep Bayev tanıyanlarına cevap verende. Yok aklım. İdil şu an çıkarıp bilmedim. Lebap selam. Uzat elini söyle uzat. Что-то гон коркуляр. Это такая давнишняя песня, простите, пожалуйста, свои песни забываю, блин. Selam Mehrigov Medelerin. Haçan tiyadaydınlar çıkaryan Arslan Tavsan. Tiyadaydım çıktı yan yakını sen men klibi bilen bir toy klibinem ettik gelin atlı. Dinlen hemmesi YouTube kanalımda Bahadır. Garagözüm, спасибо большое. Güller yüzün olmasın düşmanlarınız. Allah da etsin nem için güller kadip. Amin. Gökharcan beni düşmanım yok. Makadiyen. Zeynep, Germania. Lebedi. Салам. Звезда Туркменистана, вы просто богиня от Бога. Елдаш Атамурадов. Блин, спасибо, но я не богиня от Бога. Спасибо большое. Ну, очень приятно, когда так говорят, конечно, но давайте не будем забывать, что мы простые люди от Бога. Мехрайды майдып көйвер. Kuandiya bega çağlar govu Hudaya şükür sağ ol tagrel kasın orad gul ovadan dinan tan sedeli şartanalı. Okey. Eldar canına berekella. Penale eti sihas mulma dedim. Aslında
Ильдар, катынеме современный понятие олар. Оняли ТикТок'та эфир açan deyip nemeden ok. Olam gir. Kstати, olam şlat bädedir görseniz var ya. Hatta ona selam edeli. Просто мен говоряльным bilya и все. Berdi bilen aydım aydayında yine. Okey, nasip bolsa. О, мистер Бин, thank you. Исмаиль Толсамеш, спасибо большое. Приветик, прекрасно выглядишь. Баха Галагер. Спасибо большое, Бахарочка. Мерки. Мехриша сачин бет келишптер, супер. Спасибо большое. Aslında şu iki günler Gülçınar'a yardım çıkalım deyip Gülçınar Gülçınar'dan ne mi? Я Ильдар, привет. Ильдар, привет, брат. Гульжаханжан, не амиярдың аклым. Майя Оразова спрашивает, сколько вам лет. Мне 30,33 года. И я уже старушка. Все, мне надо уже не в ТикТоке сидеть. Исмаил Толтамеш, спасибо большое. Мехримир дört Агаев Дидары. Tanıyan mı? Didar Agaev bilyen hemen. O bizim devlet dans toparımızın başlığı değil mi? Ağacan köp sağ olun. Yankı aydım yaşlı yatlıtı sağ ol tem galandar. Uzatelege benim şöyle şu vardı fikir ettim. Ne hiç yaşımdadım şu vakit. Katık içtim. Hudayva. Siz expo gitmediniz mi? Yok tecana gitmedik. Vatanım aydayda canlı seste. Vatanım bir sen neslin senin şunun erten ömür bak sakları senin sarpan hem merteven şirin canan geçip söylerir seni gözer ülkem karışsız bir taraf Türkmenistan. Вообще шадыршимыз шоуданыңыз, молодец. Майя Разова, спасибо большое. Сулейман, я тебя люблю. Давай, Эджи hakkında bir aydım aydı. Эджи hakkında şu dünyada iki tek bir aydım говорyan. Olam Türkmen dilini eğer isteseniz olam. Ececan, seni yerlerden kısanım. Ececan, seni yerlerden kısanım. Ececan, mıdam yanına kısanım. Huzuruna yine geldim. Ececan. Вот шилайтым говоря. Привет, Шараф. Шарафчик, красавчик с нами сегодня опять. Я вас запомнила, Шарафчик, красавчик. Анкара, Дио bizde. Я сейчас Джон, но проживаю и смотрю вас в городе Стамбул. Джейхун Марытитов. Балacı Gaydayda Şöhret Ataev. Balacım hoş geldin dünyamda. Yercen bolup dalgıcı. Ne edip yaş? Didarsız ne edip yaşan? Haysi didarsız? Bizde Кибристан. О, Кибристан с нами тоже. Ой, какие люди. Урванова. Ağız ömürde adımı ömürdaya koydum. Çöte. Buradan gözlerin na beni bağladı. Çöte даже. Nefsim ağrıya diyenin kıyın görmüyorsunuz. Okey. Kaytalan yaşal burgunum. Стойте, 5 секунд. Where from is so good level of English? How you know Batır? Where from is so good level of English? Really? You talking about my level or whose level? Мехри салам чагачик diyen aydım mı aydıp bire. Чагачик mı балчик mı? И мне посетилось вести ваш концерт в парке города Чарджоу. Анвар, да, мы были там. Я потом в Ютубе увидела по Джейхун ТВ. Да. Ха-ха-ха, найду перей. Давайте лучше я вам песни поставлю. И что отсюда выйдет, я буду петь. Например. Что я бля? Bezilen sen coş bu gece bir yıllıklar arasına bolali Мерген. Мне кажется, или ты с нами сегодня, Мерген Чарыев, Людика, приветствуйте, мой одноклассник здесь. Почему муж не выглядит счастливым?
Вот этот вопрос я вообще не понимаю. Почему вы так думаете, что он несчастливый? Просто он очень, мега, очень серьезный. Вы просто не знаете, о чем речь идет. Он очень серьезный. Особенно, когда включается камера, он становится невероятно серьезным. Аташня чичама, мехаджан мин иксани чама. Лейла, мехаджан даугохор найдик берай хайш. Даугохор. Asmanı aylanalı dünyanı aylanalı söylenme çötütünem bana söylendi Granulun cevap vereyle diyeler. Tak.